Assalamu alaikum Oşkovardın görүүчүлөрү, биздин катталуучулар жана ошондой эле жылкы сүйүүчүлөр, саяпкерлер, чабандастар, биз бүгүн өзгөн жергесинен салам айтабыз. Тактап айтканда Куршап айылдык аймагында турабыз. Куршаптан Ак Тилектен өзүңүздөр көрүп турган бир келишкен өспүрүм сатылат экен. Биз менен бирге болуңуздар. Жакшы өспүрүмдүн маалыматына сиздер менен чогуу болсок, Ак Тилек маалыматты берсе, сиздерден лайк болсун. Бизден жаңы чалыштар туугандарына өспүрүмдүн өртүн издесеңиздер, Ак Тилек менен байланышасыздар. Ак Тилек, ассаламу алейкум. Ден сау жакшы, иштер жакшыбы? Мындай токтот. Секен өтө өспүрүмдүн өрттө күчтүүсү чыгат экен. Ак Тилек эмне чыгарабыз бул чыгарылышта? Дадыл өспүрүм чыгарабыз. Өспүрүмдүн дадылы чыгат. Сандыктагысы, таза сандыктагысы. Канча жаш болду эми өспүрүмдө? Полторашка. Полторашка. Кундан чыкма. Чыкма. Өтө сүрөт экен жаныбар. Мындай токтот. Bunun ozuna kaçırı ürbeyin desin ha bunusunu. Oha. Deme sap koyulsun o. Bu tegi kanda eken Ak Tilek? Tegi aka таза. Angilçan. Angilçan çıkart. Angilçan da bilberede öte küçtü paroda. Taka kağılık. Paroda tavuşam değil. Redki paroda degin. Redki paroda öte küçtü paroda. Tuyakları taza. Tuyaklar taptaza. Paroda taza Angilçan degin. Şunday toktat hem jigiri örbeyim da miçölerin tartıp koyulçu görүүчүлөргө. Kunan çıkma, yekiге çıkma. Azovu mingibi bul. Azov aka. Azov. Ne üretilip başladı, taka kagılıp durba. Boyu kança çıkat? Boyu 1.67-68 ne ya? 67-68. Tenuaş teride turat. Teride turat aka. Şundaki görüңүздөр. Bir uzatıp bastırıp koyduk. Görүүчүлөр. Байкаңыздар туғандар, өзүңүздөр көрүп байкап турасыздар. Көңүлүңүздөргө туура келсе, байланыша бересиздер Ак Тилек менен. Кличканы эмне деп койгонсуң Ак Тилек? Кличканы кой бериң тебе. Эл койсун, мен кличка койбойм. Болду, эл кой берсиң, а? Өтө жакшы кличка койсуң деп кастайм. Кличканы кое берет. Ооба. Боюнун канча көлчө болот дедиң точно? Бою 67-68. 67-68. 65 деп koyurç. Oha, 65'ten büyük bro. Büyük. Gelip ölçü oluver. Ölçü oluver. Teni başına cevap veresin buyursa. Sırtına turat akat. Bunday bir toktoç. Bunday özüngde bunday bir boylap koyç. Buna aka. Gördünüz mü? Dağı. Çoğaltın mı? Çoğaltın. Görüp turasızlar tuğanlar. Süret eken canıvar ha. Oha, bundan da tursam ben görmeyeceğim kalsın. Gördünüz mü? Sen kança çıkıp bulasın aşağında? Biz 70 kesen. Toktot. Bundan da kavaklarını tarttıraylı. Buru utasında. Kavaklarını baykanızlar. Teni başına cevap verem dedin. Eme basını açacak Ak Tilek. Kolmayan anlayacak yasa elbette. Faydası. Kolmayan söğüt kadarsan anlay çıkmayın. Basını aytan da. Oha saka. Cakın 5.500. 5.500 dolar. Süleşiler bulat buyursa. Bulat aka. 5.500 de bas aytıldı. Hem kaysıldan belirler men baylanışat? 996. 222 menen 80 19 nomeri menen baylanışasızlar tuğandar. Ак Tilek anda sodağı versin. Biz kuralıştı жыйын çıkardık tuğandar. Salamatla kalınızlar. Өспүрүмдү колдон чыгарбаңыздар.